murakaza neza mu kiganiro n'ubifite nk'ibisanzwe, aho dusanzwe tuganira ku makuru y'ibyamamare mu byo mu Rwanda ndetse no hanze yacyo, ndetse n'amakuru aranga u Rwanda, abami bagiye bakora bakera ndetse no hanze yacyo n'ibindi bihugu bitandukanye. Bahaye ikaze, n'icyo musabwa ni ugukora subscribe and comment share kugira ngo ibyo dukora bijye bibasha kubageraho buri munsi. Murakoze. Birumvikana umuntu yandikwa mu gitabo cy'intwari aruko amaze gupfa cyangwa se aruko amaze kwitaba Imana bitewe n'ibigwa aba yarakoze bigasigara byivugira. Muri Afurika hari intwari nyinshi zitandukanye zirimo ba Nelson Mandela, ba Mwalimu Julius Nyerere n'abandi benshi tutabasha kuvuga, bakoze byinshi cyangwa se baranzwe n'ibintu byiza ku gihe bayoboraga. Gusa uyu munsi hari umuntu w'umwihariko, umugabo umwe rukumbi wo muri Afurika wakoze ibintu bidasanzwe, wayoboye igihugu cya Liberia cy'Abarabu kandi wari umwirabura. Uwo nta wundi ni uwitwa Samuel Canyon Doe. Ubundi Samuel Canyon Doe ni muntu ki? Ese yayoboye Liberia binyuze mu zihe nzira? Ko yari umwirabura akaba yarayoboye igihugu cy'Abarabu, ese yabikoze gute? Byamutwaye izihe mbaraga kugira ngo ayoboye kino gihugu? Ubundi Samuel Canyon Doe yabaye perezida wa 21 wa Liberia ku butegetsi bwa gisirikare nyuma yo kuzirikana ubuyobozi bw'umukuru w'igihugu William R. Tobert mu 1980. Ubundi Samuel Canyon Doe ni umwe mu bayobozi bakomeye b'ibihe by'intambara muri Liberia, ndetse azwi cyane kubera guhirika ubutegetsi bwa mbere bwa American Liberians no kuba ari umuyobozi wa mbere w'umwirabura ukomoka mu maturage kavukire cyangwa se indigenous people wabaye perezida wa Liberia. Tugiye kureba se Samuel Doe yavutse mu uhe mwaka, ku iyihe tariki, yavukiye hehe? Reka tubirebe neza. Ubundi Samuel Doe cyangwa Samuel Canyon Doe yavukiye mu cyaro cya Thousand mu gihugu cya Grand Chad Country mu majyepfo ya Liberia ku itariki ya 6 Gicurasi 1951. Ubundi Samuel Doe bivugwa ko yavukiye mu muryango w'abaturage kavukire, akaba ari umwe mu bari bafite umutwe w'amahoro ku gihugu, ariko basaga nk'abaheza nguni mu miyoborere, bityo akaba yarakoranye gahunda yo kurwanya abari bafite uburenganzira bw'icyubahiro mu gihugu. Ese tugiye kwibaza ko yari akiriritse akaba yaravukiye mu bantu bari basanzwe batuye aho ngaho bitaga indigenous people mu rurimi rw'icyongereza. Ese ushobora kwibaza ni gute yazamutse akaba yashobora kuyobora igihugu cya Liberia, akaba yarahigitse ubutegetsi bwari buriho icyo gihe? Uyu munsi tugiye kureba uburyo yabikoze. Ubundi bivugwa ko mu mwaka w'1980 Samuel Doe wari umusirikare muto yakoze coup d'etat cyangwa se ihirikwa ry'ubutegetsi, maze akuraho perezida William R. Tobert wari uyoboye Liberia. Tobert yari perezida turutse muri Amerika, abo bitaga American Liberians, naho Samuel Doe akaba yari umwirabura w'inkomoko mu baturage kavukire bitaga indigenous people mu rurimi rw'icyongereza. Uku guhirika kwa Tobert byashyize Doe ku butegetsi, aho yabaye perezida wa mbere wa Liberia ukomoka mu baturage kavukire cyangwa se indigenous people. Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Tobert, Samuel Canyon Doe yashyizeho ubutegetsi bw'ingabo hamwe n'ibikorwa byo gushyiraho amategeko mashya, harimo gukorera ku ntego yo kuvugurura igihugu ndetse n'ibindi. Ariko uburyo bwo kuyobora bwe bwaranzwe no kwivanga kw'ingabo mu buzima bwa politiki ndetse no gukora iki gitugu kugira ngo yigarurire inkunga. Nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi, Doe yabaye perezida wa Liberia, yongera gushyiraho amategeko ajyanye n'igihe, ariko byose bituma igihugu cyinjira mu bihe by'amakimbirane cyane. Nk'uko tugenda tureba ku butegetsi bwa Samuel Doe, hari ibintu byinshi bitandukanye byaranze amatora yabaye mu mwaka w'1985. Bivugwa ko mu mwaka w'1985 Doe yakoze amatora ya perezida, ariko bikorwa
byo gutora, ariko ibikorwa byo gutora byavuzweho cyane ko byari byuzuye uburiganya. Yatsinze ayo matora yakozwe mu 1995 mu buryo bwahagurukiwe, bituma haba impaka n'ivangura rikomeye hagati y'abaturage ndetse n'amashyaka atavuga rimwe n'ubutegetsi bwe. Tugiye kureba imyitwarire ya Do mu miyoborere ye. Ubundi Samuel Doe bivugwa ko yarangwaga n'igitugu mu buyobozi. Samuel Doe yamenyekanye cyane ku buryo yagize ingaruka nyinshi mu buzima bw'abaturage. Uburyo yayoboraga bwari bushingiye kugumya ubutegetsi, aho yajyaga ku ruhande rwa politike ya dictator. Mu miyoborere ya gisirikare ya Samuel Doe byari byifashe bite? Ingabo z'igihugu zari zimaze kuba igikoresho cy'ubutegetsi ndetse zikagira uruhare runini mu guhangana n'abamurwanya, ahanini mu buryo bw'ubwicanyi no kuganza. Ese ku gihe cye yayoboraga inkunga ya leta zunze ubumwe za Amerika byagendaga bite? Ubundi inkunga zose zahabwaga igihugu cya Liberia ku gihe Samuel Doe yabaga ayoboye, Doe yahuye n'ibibazo byinshi bya politiki, ariko yari afite inkunga za leta zunze ubumwe za Amerika kuko yari afitanye ubufatanye n'ibihugu by'uburengerazuba byashakaga gukomeza kwimakaza politiki ya demokarasi no kurwanya ubukomazimwe muri Afurika. Tugiye kureba intambara n'ibibazo by'ubuzima bw'igihugu byabaye igihe Samuel Doe yari ayoboye. Ubundi bivugwa ko ubutegetsi bwa Doe bwaje guhura n'ibibazo by'intambara ya gisirikare, aho abaturage batishimiraga imiyoborere n'ubwicanyi byari byararanze icyo gihugu cya Liberia mu gihe Samuel Doe yabaga ayoboye. Abaturage benshi bagiye mu mihango ya politiki, batanze igihugu gikomeye mu gihugu, maze ingabo zayoboye amasezerano yo guhagarika intambara, ariko ibintu ntibyagiye neza cyane. Ese ko Samuel Doe yari yarajogoreje kino gihugu, yari yarakiyoboye nabi, ese Samuel Doe yaje gupfa gute? Ese yishwe n'iki? Ese byagenze gute? Ubundi bivugwa ko mu mwaka w'1990 Samuel Doe yaje gufatwa n'inyeshyamba zari ziyobowe na Prince Johnson nyuma y'imyaka myinshi yo kubangamira igihugu. Abasirikare n'abaturage bafashe urugamba rwo kumuhika ku butegetsi, ndetse urupfu rwe rwaje kumenyekana cyane kubera video y'urupfu rwe yakwirakwiranye cyane mu itangazamakuru. Urupfu rwa Samuel Canyon Doe rwabaye ikimenyetso cy'uko politike ya Liberia yari imaze kuba intambara cyane. Ese ubundi ingaruka z'ubuyobozi bwa Doe cyangwa se bwa Samuel Doe zari izihe? Ingaruka ya mbere, kugaragaza ubushobozi bwa politike. Ubundi Samuel Doe yayoboye Liberia mu bihe by'intambara n'amakimbirane. Benshi bamuzi nk'umuyobozi w'imiyoborere idasobanutse kandi uhamye cyane mu buryo bw'igitugu. Iyindi ngaruka ni politike y'ubwicanyi yo gukoresha ingabo nabi mu buryo butari bwiza. Politike yayigiyeho yasize ingaruka zikomeye mu gihugu, aho abanyaliberia ndetse n'abandi baturage babaga muri icyo gihugu bagiraga umutekano mukeya. Ese urupfu rwa Doe rumeze gute? Urupfu rwa Samuel Doe rwaje kumenyekana nk'ikimenyetso cy'intambara y'umuryango n'umwiryane, aho abantu bagiye gutangira ivangura rya politiki mu buryo burushijeho kubarenga. Twasuza tuvuga yuko Samuel Canyon Doe azwi cyane nk'umugaba w'intambara ndetse na perezida w'ingenzi mu mateka ya Liberia. Nubwo abayobozi bamukurikiye basubije igihugu ku murongo, ariko amateka ya Doe yakomeje kugira ingaruka mu myaka yose Liberia yigeze ibaho. Reka dutoze tubibutsa gukora subscribe, comment ndetse na share, utibagiwe no likinga iyi video. Murakoze cyane, imvura igwa nisubira.